tsatsing lena la kajeno Dr. Novi Monate doc monate ke sonta tsatsing la kajeno ha o tsamaya le mongwe tsamaya le mme mama kgetha le ausi Lerato se le ke dumelang bana beso dumelang le hantle le lo ha monate yes no kompe wa re bona ke a le bona le monate le tjena ya le tsamaya le transformer yes hallelujah tebo wa tswa ntseba ya tseba nna ke wa tseba ai na ku senuletso ya Jesu Kristo na buina ntshwara Petrus ya tsa akata mohlalosa ke mababa ba ntse ba pota Elia Eli oto Yohane ite Petrus ya rena wa tsona mo Kristo mo ramtimara Petrus bile wena o tshwentse ke dinotlo ite te ba qata o nhlalosa re ke ma a dijo ndate ka fumana blessing o tsebe le mmamedi a ke re ka la bohlano kapa ke la bone o le mohlano go founetse moyeng I think go founetse la bone yeah the following day go tsebo ka rona tebisa o etsa ko wena o fumane 1000 rand ya transform I wear radio. Okay, jale vale la blessing ya ka yone ke fuwe senulo ya go ma anyway it's a city I will bless you for that for that feel like city yeah ana mathaka sona something ke le store jalo phone wa o phone la fela ke transformer a ke no feta ke skit na khatetse ba bitswana nna tsamaisana le bo matswai ina ora o tala wa ba bitswana na sa tsama le matswai le bo profita transformer ikhetile o se ga ke bolela o ikhetele o ipumbitsa transformer ke tswa ja lunch matla ke tswa ja lunch matla le transformer ka le baka la tshenolo ka nne ke baka la tshenolo no antse le mbitsa doctor bo mo prof doctor pastor ana ntse ngata tsa mali bo metsi a tswai profita e tla loka transform e tla loka go tla setse ke kadi sikit mama di setse ke diteng ntle lo senya nako what's about ntho mama di ka rata hona le bo se le ke bamphile report ya rona le batho ba ntse ba funa o yella jere se di buela odimo hona le batho ba maphuto a rona ka bo Rockland tse ka bo wa tsona ntse tse bo ro ya kerekeng hona le batho spendang so much I love the family yeah I love the family ntse tsa tsela mamelo wa karata ngore batho ba kala madabo le tsantsa kala mo ya ka tropong o tla ka tropong ai ka face so ntse ke potsa mara batho ba bamba makation mbaka ke ba bone ba bo Rockland tse ba bo Phaming buja no ke tla se ke ntse ra ibile ba bamba tsa mfone la hlese le ke ntse matotla ke re ke mara ke transport ya reshapa yeah because jole motho ha ba le ba bedi ko re le lelapa ile ntate le mme ba spenda boka 120 ka re maka 15 rand o tla stationing we ya tropong 15 rand o tla tropong wa ya kerekeng le go khutla fela jwa yeah no mo american it ke utlwile lona maphuto wa ka for now ntse ke hlophisa tabene ya gore ke le batlile base ke decide le gore ke ba ntse base ya ka ya man ka kerekeng ya rona ibile ngotse mamela ka rata ke 22 cities engotse Victorious Faith Ministry e tla be le teng ka nako mang ka 10 o'clock mo mamedi wa Motheo FM e qala mane Paradise Hall ka 10 o'clock batho kwa ufela ba bo bochabela ba sports ha ba yeme mane Paradise Hall and then ha itloa Paradise ilo ema Bisjika and then ha itloa Bisjika ilo ema Rocklands Hall. Wow. Now mo mamedi wa Motheo FM re trailo re etse di stop tse centereng tse tla kgonang hore mang le mang a kgone ho se fihlela ke kopa ho di pheta hape ditopo tsa bese ka 10 o'clock mo mamedi wa Motheo FM bese tla be le Paradise Hall and then ha itloa Paradise Hall e ya Bisjika and then ha itloa Bisjika e tla be e ema mane Rocklands Hall e kala ka 10 o'clock and mo mamedi a tsebehle bese e tlo palamisa batho ba ba leng teng e tloe e stopong se seng ha e tlo emela motho now ga kopa 10 o'clock ha ba hle ba eme ditopong Paradise Bisjika le Rocklands Hall bana mamelo a karata then batho ba tla motse mohlomong le ka ba fa dinomoro tsa 079
yes 079 mo mamedi wa karata bula phone ya hao ya nena le signature tse ngata tsa 6Z mamedi wa karata di password tse ngata 079 083 3833 ba batla go understand that ba ena ya bese bona mamedi wa karata for now ke tse ke mpe ke le provide ka bese e nyane ya 22 seaters but if ba bangata haholo e tla ruta batla go tla ba le plan e nngwe yes mamedi 079 083 3833 ke di pita 079 083 3833 tse ding wena mamedi wa Motheo FM ke 078 398 3446 079 398 3446 078 398 3446 o a re founela mo mamedi wa Motheo FM ho utlwa dintlha kaofela and then Kiona jalo ya ka uso Kiona Motheo mo mamedi hello Tima radio hello Tima radio Motheo le tsitseng okay mamedi ke kopa fela he batho ba yang ba batla go tla tshebediso o ya ka tropong ha o fihla ka tropong o batla taxi yang phase 6 di taxi tse yang kireke a seng phase 6 mo mamedi o fihla ka toropo wena motho e leng gore ha o tlo tla beseng o palama taxi tsa phase 7 kapa phase 3 phase 7 kapa phase 3 ba ibitsa straight line mare he ba santse ba bua di driver gore ba yang ka November ka mo then wena o tla palama fela o lo thewa ke kopa yo re lokisa hape o lo thewa kerekeng ya rona first breaking yes mamedi kereke rona ha o ka re feta kerekeng ya moruti November pela shop ya maditlhabela jole ka tropong e kalamelwa pela KFC ne KFC taxi ranking o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o buru ya kerekeng ya rona ya Pastor November transformer wena mamedi wa karatang le skela le bana taba transformer mamedi wena e bohlokwa ho ke na le batho ba di taxi ba tla itseba nako ntse ya ba santse ba itseba ya ka ne santse e tseba le mamedi wa karatang kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 ka ndika go le driver ka re Grootflay o feta le momodo ka lifting o bo feta Mogriki ba bitsa you save o bo tsama straight o tla bo so bona ke ka rona ke nnete na le bota la Facebook mamedi ka hlakoreng wa tsaba ke ntse ke mametse Apostle Maphanda ke Maphanda yeah motho se o simplify le lentswe a le etsa le be bonolo a le etsa hore ke mo ratile ka pelo ka kafela now was so blessed ka nnete and a bua ka ntho ngwe very dangerous wa tseba nna mamedi wa ka ratang tebo nna modimo na change bophelo ba ka mo mamela fela yo but it just that ntho shapang batho o mamela ntate modimo ha bui dintho tse reng ha o di shebile e bile easy yeah high easy mare doable yo ya kgonala o etsa yo but easy now how and the reason why is easy high easy especially when o sa tsebe lentswe la hae hantle there's a scripture se ke se ratang mo Petros mo barutwa ba leng stress ke John chapter 6 mo barutwa ba morena Jesu ba leng frustrated ndate utla Bible e re John chapter 6 ba mediki lebetse di preletsa ka le Bible ya ka le ke la utlwa ke sa ba le Bible le tse hore ha ke a e tshwara ha ke a tshwara Bible ha ke a tshwara le lento le di ene ka le bakala eng ke ka bakala dikolitse ke nang le tsona ke ne ke re ke tla ka yengwe ke a se ke decide ka yengwe ka ntiela e ke tsamang ka yona mama ke la kwata se la change the station bene ka change station ha re le ka o hlalosa hore ne re kalama koloi ifi ke re kalama ifi be ke se ke decide to kalama yo jole be le ka change the station momeli sel mamela mhlobo ena ntsika ene le sa tlwela lo mamela mhlobo ena ntsika mamedi wa ka beautiful problems hi yeah ane yo
What's about Mammy do a ratang? What Kiriksa Matswai, Kiriksa Miti, Kiriksa du Oli Tebo, Kiriksa Coffee, Nadine Kirikam, Marike, Jetsibos, Likibana, Kirikin, Mamachet, Man Coffee. I told you to get person like a friend on a leave when I can yes, let them I will not like about Bamata old, Baba Mubon or Muton about 20 liter old. Sure. Babat about months about prophet, months about bishop, months about Babat 20 liter bon Muton or Shekel or 20 liter Mutom. Old capo in sure. And about 12 wedding to sing at Ankayena, 8 hours, Ankayena. Na, Kidisabedis are 4. Holwana lady spirit because kisebetsa ka deliverance nna mo ga kisebetsa ka dintho tsa boloi batho ba loweng batho ba sebedisitsweng ditlhare automatically hona le dintho tse tlabe ke di sebedisa for holwana and ntho eno tswa ke nkile kae ke nkile o David a lolwana le Goliath when David a lolwana le Goliath Bible e ruile mathabano ke ga fihlang ka majwa mahlano majwa ano ana sa sebedise ho tlo ho hlona lo fatsa David but le majwana tlo sebedisa fela just hold on so nna ba tseba when ke nka letswa ke na le matswa ya bohlaba ya ba baloi ke matswa ya tshelang ka jarteng ba ke ntsha dintho tsena tse tsamaya ka di jarteng tsa rona ke na le mai ba na dulang ka dimantlo because batho ba tsebe maphu ya dulang ka dimantlo ke di monitoring spirit di ba tseka matlong batho ba tsebe ke di monitoring spirit that's why this is shwe that's why so ke sebedisa dintho tsena for dintho tsena then ha qetile ke etsa fela kana go ke blessa motho ke rapella motho ke tsama ka timane no re David a hore o tletse hloka ka o le but ke blessa motho ya ileng a utlwa lentswe ile ga pheta lentswe la ntate Modimo yes bophelo ba ka te bo tshintshwe ke ntena yo apostle Maphata bulang ka ke hopola ha ne ke re okay ke ba ntse tsa ka dingata ke ne ke re lentswe la ntate Modimo le when o tshwanela ho le etsa le bo risky haholo le bo risky haholo mara le a kgonala le doable le a kgonala now the only thing e etsang hore batho ba le ba se ba le kgona go bane risky yane yo risky ya ya tsosa mamelo ya karata ya tsosa dintho tse di gato tse tsantse mo di etse for lentswe la ntate Modimo tsona di a tsosa o tseba nna ke le ka neela ka koloi ya ka e le nngwe ke na le koloi e 111 ke ntse ke dula Freedom Square mo ke emiso ke yona koloi yone ke fika ke emisa crossing ya Freedom Square ke matha ke jima ke lo jika cross Freeman ha ke qeta o emisa crossing ya Freedom Square ke ne ke ntse prayer request prayer list ke batle ntate Modimo mphe dikoloi ke batle ntate Modimo mphe tšhelete ke batle ntate Modimo ke ntse ke dula Freedom Square ke mana mse ka morale madi ke kopile le hore ntate Modimo mphe diphahlo ke kopile dintho tse no ntate Modimo ke ntse list ya dintho tse hore ntate Modimo ke kopa mphe 1 2 3 4 5 6 7 obom now then ha ke le crossing ya Freedom Square ke qeta emisa koloi and then ke matha ntate Modimo ba ke ntse ke meditate ke ntate Modimo kana ke ne ka diphahlo phile tsona bag because ke hopola ke ne le ka diphahlo tsa ka ke hopola ke qala ho rekelwa suit e grey ke ntate Ngeno ke qala ho rekelwa suit ha ke fihla vele ko mo tenteng ya moruti Makutsonde ke ne la ka yona ka nela ka burkae ba ki ya teng ka nela ka hempe ka sala ka vest no ka nela ka vest ka sala ka dikgopo ka nela ka dieta tse ke ne ke di feke ntate moruti Galawe ka nela ka tsona ka khutla ke sena nix then taba le sutu tse ding sutu ngwe ke fuwa sa kopla ne ke fuwe ke ma ha ke fihla le sutu ke re ke yante te moruti Makutsonde ka nela ka yona nela ka nexa always ne nela ke sala ka burugo fela ne ke tshaba fela o hlobola ke be moshampa mara ha ina ntle ne nka hlobola ke ne ke sale ke le moshampa ma ne ke nela motho ya se ba story sa ke apostol sa Kitapo o tla bolela hore that hai sale ke ne ke and ntone hela ne ke ruti ke the late PV and o tsa tsadile ne ntebo e tsadile ka nako yane ha ne ke re ntate Modimo ntate Modimo ha ne ke kopa dipikara tse pedi ho PV ke kopa mphe dipikara tse pedi ba hana ka tsona the late PV itsa qeta hana ka dipikara tse pedi be go utlwa bohloko re mara ha o ka ntate Modimo PV ana ka dipikara tsa sa di sebedisa ntate Modimo ba rona wena operator ka moya go bofutsana most ya bafutsana ba rata go kopa most ya bafutsana ba batla go thusetswa bofutsana ba batla go ntshwa bofutsana
most ya bafutsana ba batla ho thuswa ka ho tswa bofutsaneng mara most ya bafutsana ba batla ho thusetswa ka ra bofutsana that is why ke ruta ne ke botsa moruti mong a rena o kopa ke mo fe tšhelete ona le mathata hana dijo ka tlung ya ke mo tla o fa bekeng yana bekeng e tla o tloetsa jwang now problem modimo ba rona ha phiva qeta hana ka dipikara I was angry modimo ba ha ke o bitsetsa ntho yeno ya re tlo kopa ke o bitseditse hore o tlo tseba hore o tlo atleha jwang ntho tsane tse ngwe tse ka bra le mati dintho tsane tse nkopileng tsona ke o kopantshitse le monna yona hore o tlo di tseba hore di tholana jwang wa bona Tebo mame dintho tsa ka dingata hleng go tsekela nkutla ka re ke a hlahlathela but I just that ke tletse la tseba re ke transformer mame transformer dula I tletse mame wa karata tshwantse supply bo face nine fane ka molaka ka motlakase fane ka transform so modimo ba rona the problem ya bofutsana and momamedi nthe batho ba sa understanding ke santse ke tlo ibua fitala morana Jesu a fihla o bona ho le mofutsana mo mamedi wa ratang mang le mang o tlo bapala ka wena mang le mang o ipapala ka wena when o le mofutsana mo mamedi wa ratang and that is why me makgetha satana ba tla re futsane because most ya batho ba futsaneleng always ba suggest mara batho ba successful ba nka di decisions most ya batho ba successful they better the decisions mara most ya batho ba successful I mean ba suggest you always suggest to suggest and when you suggest that's one batho ba banga di qeto for wena so that is the problem ya bofutsana and that is why letsatsing la ka shobelena batho ba batle ho ya mo ba lo thusang ka o ntshwa bofutsana mara batho ba tlo thusetswa ka ra bofutsana and that is why batho ba sa batlong ya dikereke mo ba rutwang ba batla ho ke bona sirich I can see the sirich ke ntebo I see the sirich at the back of you I see it's something in your yard I see the street and then it's dangerous that street it want you to give me 10,000 so that I must able to lelek Ulaleka Tebo kena ke o tshepa Tebo o tebe ka street is to lelek that's rich sorry man I'm mamiri wa karata Tebo I'm telling you and we want that and why because poverty if batho monyetla wa o dominate bophelo ba hao ya ho etsetsa diqeto ho bolela tsamoyetsa and because of poverty you are o tlo mamela motho so nteng batla o tla yona when PV a qeta wa the late PV a qeta wa hana ka speaker nka teng di marino ke o bitsetsa ntho ke bitsetse o ithuta then ka tsatsi le leng ka qalela ho nehela ka diphahlo tsaka ka qalela o nehela ka diphahlo tsaka ke qala o nehela ka diphahlo tsaka then hana go ntse tsamaya then itse ke meditate ke matha ke sile ko le cruising ya freedom ska ke imatela ke logic of hopefully that modimo for the first time that modimo bo ka ntwe ka a re nela ka kuli yena ha qetela ba ntse tsore ke nele ka mang ho mang a re ke nele pastor Johan pastor Johan ke le khwale le na vebe na re la moruti le ne le tsama ka maoto that modimo a ba re nehela ka kule yo honda te moruti Johan te bone ke le dikele di nempotse wa ikella ke ne ke lisa gore kule yena ke hula trailer ra ka yona ha ke lo hloma tente ha ke lo qala ke re ke Sunday like le Sunday ne ke hula trailer ka kolo yeo and then a qetile ke hlome tente ha ke re ke etswa ne ke tshwana re ke die tente and then a qetile ke le she trailer re ke hule trailer ra yene ke le she tente ka kolo yeo so the day modimo re ke ne ka yo I was so much miserable because ke potsa re taba pele ke tletse jwa because but ntenda te moruti a qeta go bua ka yona obedience wa bona ntho ntate moruti a qeta go bua ka yona mo mamedi ke a itsebanna I saw it's working mo mamedi nka be batho ba sa safari hakana if batho ba mamela lentswe la ntate modimo now what happened and I cried and ha ke qeta hola mbotse ke tsela and modimo a mpha scripture
I guess in the bar. Some Proverbs chapter 11 verse 24. Sure. Especially verse 25. Ke shapwe ke verse 25 because listing ya ka udim ne ke ngotse koloi ke ntate modimo ke kopompe koloi. Now even ne ke ngotse ntate modimo ke kopompe a new car. In ngotse ka go tsene sense ke na le mme ke yana na ngotse ka sowa because na neng ke ka tseba o new ke in ngolo jwa. Okay. Mara msba do ka ke o pula ka go tsene a new car because ke yana e ke me pela ha ke ngola koloi e ntšha mo. Then now what happened? How can say matter? Verse 25 etimaneng eno ya fanang ka metsi yena ka bafu. Ha re tlwele verse 24 ring emong kilo gona tha emong fana haholo le ruo le matele emong e be le gona tha bofutsana bo mapareng se tshwe jalo. Verse 24 se re emong o fana haholo le ruo le matele emong e be le gona tha me bofutsana bo mapareng. Then be ke tlo shapwa ke verse 25 e re ya fanang ka metsi le yana tla fuwa ntate modimo re ko fa ntho faneng ka yona. Ai Dr. Yeah, Ko fa ntho faneng ka yona. A ke tse ke o fa modimo ba mpotsa gore ke la fana ka kole ke ra se yetse ntho modimo a fana ka kole ne ke le dikeledi ha ke hantse ke lla modimo a nshapa ka Psalm 125 ka ba 26 verse 5 126 verse 5 e reng ba bang ba jala ka meogo ba bang ba kotula ka meho ya thabo ine re ha ke lla modimo a ra ke tshose ke motho a nehelang. Now ha ke re ho wena mmamedi wa ka ratang ke re batho re tshoswa ke dintho di instruction tsa ntate modimo tsona di a tshosa mara di doable di a kgonagala mmamedi wa ka ratang. And that is why bana ba modimo satana re chiftileng boholo ba runa lentswe because he knows matla lentswe la ntate modimo. Mmamedi wa ka ratang ke hlola ke jotsa batho ba bana nka ba jwang le ka ntšhatša momamedi la dula ditulong tse kgolo tsa baahlodi la nka hlola gore o latela dimekethe o rala mablumara so mara make no mistake lentswe la ntate modimo le ka hare ho nna that is why I get confused ke hana la se ke lapile kapa ke sotle ke dula lentswe momamedi wa ka ratang ke confused ha ke kgone le bribe ha ke kgone le yetswa ke kgone le yetsang ha una satane ba loi kapa ma devilship who can change me because ke tseba matla a lentswe la ntate modimo e re ha ke bua ka lentswe la ntate modimo hlola ke re wa tsa ntate modimo entse nthong ka nako ya hae ya bofutsana because ntate modimo tswa bofutsaneng go teng wa botse ba bofutsa ntate modimo o tswa bohloki ha ba tla o tseba re ntate modimo o tswa bohloki tsa mo bana Genesis chapter 1 o tlo bona Bible re lefatshe ne le siko o sina le hodimo moya wa ntate modimo o ka o solla because that time modimo had nothing ona sina letho but se ba re ntate modimo re abe le tsona dintho tsena o yentse o sebedise lentswe come on ka lentswe o re le hodimo le beteng a bua ka lentswe re lefatshe le beteng a bua ka everything you modimo neng a ihloka ka nako tsa hae o sebedise lentswe ha qetile ha qeta o bona bogoni ba lentswe nena le matlale le hore le a gontsha motho ya sena letho because monga lona o le practices mamedi le nkutla na ha qetile o re fa lona. That is why ho John chapter 1 verse number 1 e re dintho tsohle di bile teng verse number 3 e re dintho tsohle di bile ka teng di bile teng ha ho letho le hlakang la ba teng ha e se ka lentswe lena. And that is why satana sa batleng re tshware lentswe because o tseba matla le bogoni ba lentswe ba bua ka ratang. Now here's the thing mamedi wa Motho FM lentswe lena ga se lentswe fela but le a gontsha ntho tsa le tso modimo di a bua le runa ka tsona tsena tsa bona halang di le risk because somebody a kampotsa ntate moruti gonne jwa go fana ka koloi e le fela o gonne jwa if ne se ka lentswe okay ne nke ke gona yetsa okay no that's powerful amen ha ne se ka lentswe o se ka lentswe Apostle Mapanda o tshwa jwalo ke yona go romela molaetsa are you obeyed God Muruti, that's why you are blessed. No. That is the only thing. Thank you, Dr. Mapanda. Thank you so much, Apostle. That is the only thing
thing temo now ha ke le doable le gona ha shaba ho etsa etseng tate le ntswela ntate modimo le entse Petrus sa etseng ntho sa gona haleng mara la mo gontsha le ntswela morena Jesu when ba le ka raskepe se tsukutwa ke maqhubu then Petrus ya bona Jesu tsa maka di ba metsi Petrus o re ho morena Jesu morena ha e ba kwena ntayele a re talk to me bua le nna ka lentswe la gago and then le nna ke gone o etsa ntho morena Jesu o re yana tlogo o bua le Petrus o tswa ka rametsi o etsa ntho e risky mare gona hala because ka ba o tsaba di mametsi ini le risky but e gona hala and gona halo ya teng e tswa kae mo mamedi tswa lentsweng ha ke tse mamedi wa a ke tse nkutwa ka Petrus o connecte bo le mo mamedi ho tsama ka di mametsi because of lentswe la mo gontsha. Now the problem ya bana ba modimo ke ena he the problem ya bana ba modimo ke nna ke le tlwella now instruction ya ntate modimo no mani etsa jwa hai jale bohloko ba rona ke bana he bana ba ntate modimo ke bona ya ke le tlwella John chapter 6 verse number 1 ene ke re ka e bala ere Jesu Kristo o re ba rutwa ba fepang batho bana o re o Filipi ha le bona re ka thola bobe kae bo ka fepang batho bana ba bangata Bible e be re ke bu ha inketa e be re Jesu o na botsa Petrus potso ka mononya maikutlo because yena morana Jesu na santsa tseba se batla setsa ka bon doc re mametse doctor no a le nkutla tebo ai una mononya mo he was testing him because he knew or yena tlo etsa ile morana Jesu abona now here's the problem dintho tsela tse o re sokulang ho dietsa tse qeteletseng di re safarisa re le bana ba ntate modimo ke tsena tse ho jano ka yetsa no tlo bona re modimo planning ka ntho ena yeo a re mo yetsa now ke kopa o kwala ka mantsona ke kopa ke pete dintho tsena mo mamedi tse o re sokulang ho dietsa number 2 mo mamedi ke batlang ke lebetse mo ibu ke ho most of the time we always want to understand dintho tse itseng ha modimo bua le runa ka tsona re kopa re batla o etsa who understand dintho like ona jole if ne ke le motho mone ke tlo batla understand ora if ke fara ka koli ke tlo etsa ona ntate modimo wa o re ke fara ka koli ne tlo batla understand but I understand but modimo yana the same thing extra understanding modimo ke expect le re ke etsa and there are things mo mamedi tse o reng when tate modimo a o fa instruction ya teng mo mamedi ka se gone understand it's impossible gona ha but hape ho batla o understand lo holwana le ntweni yo modimo a ipuela wena wa tsaba ka etsang ho ka etsa hore modimo a qeteletsa sa lwana le wena ho batla ho understand because it's a sign ya doubt modimo ho batla ho understand ho batla ho etsa because understand can't usually it's a sign ya ho underestimate and that modimo o nyatsa that disobedience thank you table and o bona ka mo mamedi this thing ya o batla understand is dangerous as Zakaria ha a laita mokubetso ka tenteng lenyolo ile ntate modimo le fihla ho yena le re ho yana Zakaria o tlo ba le ngwana wena le mosadi wa Elizabeth Zakaria ba ke sa accept ntho I am here the message o tswa ho ntate modimo a batla ho understand ho re tlo gona hala jwang because ha cheka mabaka a haye Zakaria o fumana mabaka a haye ha dumele ha mo force ho dumela sana se o lenyolo ile se bua ke go ba o Zakaria ha mabaka hae ana aba a ntse ga mo phusetsa tabeng ya understanding a yetsa hore a doubt ntho modimo lenyolo ile bua until lenyolo ile re okay now wena o na le bothata no for now tlo re kwa le molomo be se momo ho fihlela ditaba tsena di etsa because you are too negative you batla to understand you and who batla understand here's the problem you batla understand when o soka understand how to gona go etsa how so go u ba le understanding how to gona go etsa that is why today bana ba ntate modimo dintho tse modimo a di buileng le bona ha ba soka ba di etsa letsatsi le why bana ba batla di understand gore why ntate modimo a tla re ke fane ka kole ke tlo etsa jwana why ntate modimo a re ke fane ka 10,000 ne ke tlo etsa jwana why ntate modimo a re but
Jesu ore ho Philip ntho e ke buile le wena ke bua ke a tseba nna ke na le plan ha ke re etsa fana ka dijo tsena nna ke na le plan it means ntate modimo na tseba tebole mo mamedi o na na le plan ha na re ke fane ka kolong ya ka ntate modimo na tseba hore o na tseba hore o tlo etsang ka bona and ke putsa every day mo mamedi ngabe ke le ka ho ja next ka ka mmela ntate ha ona batlile o understand ho jana ke batlile o understand ngabe ke le yeah I am today but ke ba re November jile tšhelete sa batho November wa ithuisa nna ke tla hatella mamedi letsatsing lena ke ntse ke batla ke lo e batla pe tšhelete ke fika ke re ke lo e batla ke lo e nka le mamedi ba tlang ke re ke ya ka letswe ke lo kopa tšhelete ke lo e batla but the only difference ka nna I will never ke nke tšhelete wena ke be go promise gore go tlo etsala so ke tlo fa lentswe la ntate modimo o rute because le nna where the day modimo na re ke fane ka koloi ya ka o entse gore ke fane ka yona ka lentswe la hae ke fane ka koloi because ke understand lentswe that is why ho bile easy re ntse sa gona ha leng ke etse number 2 that is why ke gone o ema o fihlela modimo a nkaraba wena mo mamedi wa ka ratang jalo ke batla gore mo mamedi wa Motho FM ke ne ke ba ke supporta mantswe Apostle Mabanda gore ntwe re sotlang ke na se batlo mamela ntate modimo ya bobedi ke na se batlo tsamaya mo rutwang lentswe la ntate modimo mamedi batho ba batlo ho ya mo ba rutwang lentswe la ntate modimo ba batle next that is why today di kereke tsa lentswe ka o fela dina batho di kereke tsa lentswe tse rutwang lentswe a dina batho adina batho ke na le mokhukhu ena runa e moholo ena tsa mo ke na tshutla ke no hlodiso tlo fana moruti tsamaela le mohlomotlo mhlala jwala ka Jabuntuli ena na le bana o tsama le bana ba high mantuli ke MC Jabuntuli ke moreri bana ke worshipara bo semmure because bile bana le bana ba bangata bo semmure o tlo thola re ke bo semmure ke ena moruti motho molaetsa ke wena ke ena gore dumela a re nna Novi ke mo bitsa trans king mme bana ba tlo transform a ke tsebe na go mo bitsang taba ke Terminator ke yone ke Terminator I wish busy e ka tla le clinicing ya MECPP a re thanks ka molaetsa o wa Jesu le itse ya fete MECPP e feta Rocklands Hall e re ke utlwa dok molaetsa wa ho ke yona ke sa batla go tsamaya o sa ke sa mapala melaetsa e ya go wena dumela askis ke nna mo le ke phamise mona Dumelang Dr. November o bua nnete nna ke rata o le wa modimo ka wena bophelong ba ka o rutile ho nehela o rutile ho fana e o buang eo yone ke itse ba hantle ntate wa ka hoba ke tswile matsohong a hao ho fana le ho nehela o ile wa nruta tsona ke ka hona ke dulang ke fana ke nehela ene ke be ke sa utlwe bohloko ke a leboha amen ntate wa ka modimo o hlona lefatshe. Good morning ka motheo ka mone ke a le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu ke mo tseba le jwalo ntate November wa bona ha o tlwa lentsweng teng ha o tlwa lentsweng ha ke so mmone ka mahlo mare ke hlola ke mo mamela ke na le 5 years ke mo mamela ke mo tseba a le jwalo ya pele mohlanka wa modimo khotso a o bolokele rona le setjhaba kaofela khotso ya le hodimo ke nkgona bashanyana mona difama ke a leboha mmamedi wa ka molaetsa mongwe ke ene hore powerful words transformer a re ke bentse ke bolella my wife ntho eo ke re ke hloile ho fuwa ke ziwa lesele ke le buila holo doc ke go go tsamaya is the thing be ke tsamaya nna Zenzele and transform be ke tsamaya is the thing ntho sapang bana ba ntate modimo ke hore rona ho se modimo a se buileng wena bo batla etsa qeto ya hao ke tlo jetsa sephiri ka ntho ke buang ka yona when ntate modimo a bua ka wena ka giving wena bo batla o ikgethela motho o tshwantseng ho fane ka yena o yena sure au se mong ore ke mametse voice note ore ntate moruta ke kene kereke ya hao ke
mare ke o mamela every day ke go bonela ka 2000 wena are ke go bonela ka 2000 a ke kene ke re ke hao and ha qata o tshojwa ke re ho nka mo ho ntate modimo re ba tshwana le mosadi because you know re nehela jang ba nehedi ba nehela ka kgetho ya bona not ka kgetho le ka instruction ya modimo not ka obedience not ka obedience re nehela ka kgetho ba ke rata mang ba ke rata tebo ke nehela o teng because ke rata moruti mamang yena ke nehela ho yena because ke rata ntho mama ke rata wa bana ya modimo that is why mama when o nka di instructions tsa ntate modimo you need to be ready ho na le batho ba ntate modimo tla romela o bona e se di favorite tsa modimo ba tsa mona hela mama e se le motho hona le batho tebo ba ka nkutlwa ba ka la re ke ra renke mo mamedi one le ba botse hore ba ka batho ba modimo a itseng ba tlo nehela hona mara mpotse wa ba satla and November nka be ke nehela ho yena mara ha ke mo utlwisise November ke be ke nehela le yena mara ha itse ra dilo tsa di dira but the question good why ntate modimo a beile pelong ya hao why ntate modimo a beile pelong ya hao o nehele November why ntate modimo a yentse jwang why ntate modimo a yentse jwang week nka momamedi ya honest ya ka gona go bua nnete a romele voice note ya ka gona go paka ntona papa ngata batho ba ntate modimo ba buile le bona but the problem go because re kgetha batho rona re wa tla o nehela yesu nehela re nehela but re nehela ka kgetho ya rona now wa tsaba yetsang jwale still o hlotse ke obedience e shapile how I master because obedience muti when ntate modimo na re ke nehele o pastor Johanna ne se next yaka enexene ke lo goa ha una mo ke kopanang teng le but ntate modimo new because ntate modimo o tseba mobu relevant for dintho tse o re di hloka a re tsaba mona Bloemfontein mona hona le mo jalwang avocado you know why Bloemfontein ha na mobu avocado yes Bloemfontein ha na mobu yes sir avocado Bloemfontein ha na mobu avocado but hona le mobu o avocado that is why when o batla o jala avocado o batla o thola o ripa o kotula avocado o tshwantse o tsebe mobu o relevant o ka plantang hona now problem ya bana ba ntate modimo re planta fela and that is why le batho ba regreta hore nna ke nehetse ka planta ka jala homa but ha ona niks se gotlileng ha ona niks se etsaitse because o batla avocado but mobung o wrong o jala mobung o ke mo gotlisetsa le thola lena la ntho ene o jetseng ka yona because mobu ha e tshwane ha re le ba ruti ka re le batho mebu ya rona ha e tshwane and that is why ntate modimo a tla o director tsa mone hela homa because he knows mobu o ke mobu relevant for dintho tse o di hlokang amen transformer ke la ka ke ka pitsi ai yo ka yo business ka tama le re mama ai le re mama ba se ba nehele hona mo re fa di nomoro doc hi re fa di nomoro se le gato re phetele hape bese tlo tsamaya kae Dr. Novietro momamedi wa Motheo FM bese ya rona ya qala ka 10 o'clock e tla be le Mani Paradise Hall and then e tlowe e Bisjika and then it tlowe e Rocklands Hall now re qala ka 10 o'clock then how tsamaya ka public transport momamedi wa Motheo and bese ya rona e bon le she mamedi mo tsaka mongolo mogobedi VFM Victoria Safe Ministry worshipers in ka bo black ntate mo tsaka mongolo mo ke 22 seaters e tsho mamedi mare ngotse ke re ke a rona yes and then he how sa tlotlo tsamaya ka bese momamedi wa Motheo FM how fitla ka toropong o palama taxi tsa phase 7 kapa tsa phase 3 ke straight line o re fela o ya kerekeng ya ntate moruti November and then batla o theosa hantle he kerekeng and then di number tso ka phone-elang ho tsona ho batla ho utlwisisa ka ho fitisisa ke 079 083 3833 079 083 3833 tse ding ke 078 398 3446 078 398 3446 thank you ke le buile ho no se le gato mama kgetha doc